Kwezi wanama watukufu namjumbushirani khairi na baraka wa numlio na tsumu njema nguya jeli ko ba numjihunda wahanyonsi pia nganyi haruma khairi na baraka tunono meze juwahini mrulo haruma tambu lo haruma wade nyezi mgambo unono henuna maheni ama mushkil haruma mwezi mtukufu wa Ramadhan nguya jeli yashinda hifadhihe ze tambu zaha hezi punguze hauzi tsoro pia zendezazo. Ibangi hapo kwezi watukufu leo ntoka ujanje ni na maada mzima halisi na maada huo ngujojihunda harmwe video ya hemana ma El Mahad akoskwa jana hakau ani Ibrahim hakau none sambawi harmwe video nafanya ila ya ukaya eba yensinge joko hangamia hau yangamia ngamumbo haki harumae janibu hiyo ya ukakweli ensisa yangamia shamiti kaujibaze ngamjibaze haruma ila tomaya haukahe ni mwanadamu konguroze mfia abo ngabo mna porte de sortie ngabo mwango wa uvirili ya mru arohe ebo ngeyabo kwezi watukufu ranzinga mroze mfia tinujwa huisa mgutoma haukatwa mayamkanamo kaisa ilale mano kaluha shimanga ngabo hindusha mbo proverbe yakahone sokaya l'espoir doit naître là où il meurt ani twamange lazima ridizalwa wala yafia ebo ngabo ngamwelewa yuka kweli yensi ifu sharanzira mirae ranyi ngasinamo rahakar jafa yabanga botoma ritsidiwa zokaya ngabo ntsizinji zahele bara la Afrika bokozi kazwa gunguno harumo ensingo katitsura mfia zisamiziwe nkomio warengwa mapopoti wanome wa ngaboma president warengwa mapopoti ya mbao maministre wanomewa wanru wao wanikwa kravash ware wananyao wakaribu nao wajamu nzima wa mlimi mzima wa dini nzima evo ngeyavo wala nambao de mapopoti voko ila imanifu ila hikma ifu ula wataniaufu ula usilamufu kabati shilio haukaya kaba kandongo nzima harmaza rongo izo ntipia kwa jajo kudaliwa fanye izo wafanyao ebo ngabo ngamjuo ko wanru wao wakazwa gunguno harumaze nsingo wasamiziwe nkomio ili wendese wafanye mipango bokui hansiwa ni maandu imahu walu harumwe dunia hususu ndi andu imhulu harumwe Afrika amjordin zabe hanka dwabili wambao mbeberu wokembeberu waje hatsukaya omyeshi hahe hukando hahe ngelazimu yari rabe ngelazimu yari poesheo ngelazimu yari tambarie ngelazimu yari dhulumu ngelazimu yari rohitswa ngelazimu yari tie harmaikayo yari tie pirizo yari rohitswa yari torture yari fanye heni barongombi noidi ya chochukando ebo ngabo kwezi watukufu embeberu weka juyanshi ranziva lo javanu katamade mbeberu na mdoelewa nsuvu mbuwa la maraia vokwata nawe maraia wa wasamizwe nkomio ihowalio maraia wa Faransa woko wasamizwe nkomio henu wakatonza ajuseshe hitswa ngammonao wanombole majile jaune ngammonao wala walimaji na wandu wenji vokwa juhanza wajuseshe hitswa waralawe hitswa wapulawe matso wabashog ani magari wajawa jomoa ngwa fusawe matso avunzwe mindu avunzwe mihono wavoshwe majeshi wajawa warenkode kwa johamba si wandubo ko si ukonsiderewa si urendo kasi watona si wandu wadu si ujwa hufa si ujwa urala hitswa
si ujo tomola manani si ujo urendwa henimbi iyo normalite ranziba la ujabanu wa watu wengi wa mali bara la Afrika wakana jirma wakana hikma wakana mahabana murwa wakana upezwa maswaka mle warala hitso watomola manani ila tarehe hao ngesankadi wao ngenyali wao ili wandu wala tsiparoheza shehitswa wajuhaba marongo ijuka muhimu ebo ngebak bijari kubali ukaya wandu wala wahu watu wajomba hatu wadaza hatu wababa hatu embano boko mitino paro ransi wambia beshenga mjoka samizwen komiyo bao ili warende nai waswamizwen komiyo ili wanjie harumwa sect za ufujari za urenda nai za usankada za umenya ula umea za udunga programu za kifujari za umenye twamaya ya hema udu ya huwana wa hatu na wajuhu nizilembwe hata uwana wa hao shara nziwa samizwen komiyo wanruwala wamankiwa indushambao courage usubuti na usujai mrujo usamizwen komiyo izonga mzijuo mrujo kazwa pistole wetswa juu izonga mzijuo shangapo wakati woko mwanadamu jo subuti mwanadamu jo urenga hikma hususwa ni mwanadamu yambwakaye Islamu hususwa ni mru ambange mbaba unge mzaze hunge mjomba wadaho haunge vamana wansi wangu joko wana wahensi kamil ramtiti ramhu ramshera muume wandu wao wajuhamba odo wana hahe wandu wanaoshwa hahe wandu wanashwa hahe wandu wazaza hao wandu wajomba hao wandu wababa hao yakubali ya ukaya rengwa mateka ili ya renge mateka wala wandu boko wo karibu naye woja mzima womlimi mzima wodini nzima ula ndo wakati boko heni mwanadamu ya urengo usubuti wahe onsi pia harenge ila usujai wahe onsi pia tanganya bazima hakubali harumaindu shamba usakrifisi hasubuti hajitoa fidia no mkoondro waho wenji wahemasiwa waho wandu boko karibu naye haukakamrenge dhamana ulakati dhamana waheleda hulahi ulakati dhamana wahemru mshahe ulakati dhamana wahema jirani ulage dhamana wahaini roho wahaini mwanadamu ujihundru harimwe masiwa ya hatu hawarimwe kontina ya hatu kontina nzidu ebo geabo emana boko wala mafujari boko warenge dunia hususan ile bara zidu walirenge ya notage emana boko ngwazifanyao da boko una chantage zinji boko zi chantage hizo ngwajuju urumilia wandu wanuko hawa warenge ya notage nandala madhama na boko kanwa zizatu boko madhama wao ngamjambo kai katimwambia nukaya yo sembolika tamba kazwa gunguno bonsingo juu hawasamizwen komiyo wandu wao emakate menji wobjo urengwa mateka ha chantage zilio no wandu bokongo wa warumao mmone ila ambao de Anferi Epstein Anferi ila emana boko emrufujari wola adui boko yeula nyama za wana yeunadamu za wana watiti wana wauye wa torture haukawa nruwanu boko wazoe ukaye hazahao ufanyazi launa ibilisa wakaribu na ibilisa na shetani wandu wao wa jehansu kaya honwa damu za wana watiti izo zo wanika mvuu zo wanika hikma zo wanike tiso ili wazidi ufujari hano wakaya ebonga wandu wao voko wa maadui wa dunia wa maadui wa mkayo wa binadamu wandu wao warenge anotage wala madhamana wahu walio haruma dunia ya kawajohanza hususan zitsidiwa zo kazi ze makri zinji zilio emyahudi ngevo hari ngutsovuraze fisel haukanga nzwarenge rekado warabu rekado wanruadu rekade madhamana pia he Europe ya warenge mateka ili ya do exige wefanyezo yeye yanzao ebange abo wandu wao wobju kazi zo video ze video zila waone hoka tuwafanya utwabiambi wafanya ukriminel wafanya ufujari ze video zila zojo waone siwa wambi ukandanyi
ekaya guje execute kujafanya izo sisi rakahanza zi video zingarjo zitoa ronese dunia yabo ngarjo sankada ila image yaho ngarjo sankada ula mkayo waho rawero wana hebo ngayabo wandu wawuka wahara wofanyaze quatre volonté wo execute wo kubali wafanyaje santajizo wasiziduku haurendo wananyao nai haurenda zinti zao nai haurenda dunia nai hebo ngabo mtido shangai katambo kaya wandu wengi wala mali bara la Afrika wambao ngo maswadi za madhamana yalama popoti warumishi hao maadu imahu walo harumai dunia wanzo warabe heni neema ilo arumazinti za hatu heni utukufu ilo arumazinti za hatu ili wa kontrole zila neema zilo arumai dunia zikeza hao watu ridoka wajeni rido tsonze ziba warivuri zao na nantahara warivuri zao yonde mano kaheni mwana mkomor unishilio ulo arumai diaspora ulio harumai komor na bwe matso ya duangalie zijirio harumai mwana mtukufu ambao ibe Ibrahim Traore hama mwana mtukufu mjamalifu wambao asimigoita mwana mtukufu mjamalifu ambao tiani wanru wao wa haraya kwa jakudali wadunga ila cadence wadunga ula mwendo mui wa urenda wa babano wazaze nizinti za hatu za hema kwa hatu no wabaya hatu wa uzirenda nai haukema andili wambao kema andili ya hizinti za hatu utukufu na ujamalifu hizi za hatu izo za ho wana no wajihu ni zilembwe za hatu ebo ngabo ngasi tayari rife ngasi tayari jitowe fidia shahaudafie shahatu haukari lemewa ukawatwana wahanyu na nikamtina mlonisho shehaza hanyu nyuyanshi haruma udhulumifu haruma urenda nai haruma unwa damu za wana haruma usankada haruma ndushambao kanibalisma imbabia karna ukubali ngari mara ngwajelia haukaba ngarashara maduni yakangeza zumra fanyeshwa ganzo shwa ijuka strategique shwa ijuka na mwanru wajuka uhifadhi hauke dunia ngyo ya peu na bongarjua ukaheni mwanadamu ko hajohanza ya wane ne makatili wanu ya wane ne mashetwani wanu ya wane no wanru bokoma ibilisa marenda nai wadhulumifu makatili wajuja wa usonge nswabili ngwaona ze mwenye ya ukawa usijini haruma ze media za uvundo za hao wako wenji ngwazangali yao ngwaona ze mwenye za urumia zinu shambodi ze service secret zinu sulaha za ndani za hema piti zirumia wajewa ulise sumu hau wabe hema jeshi wajewa urihitwa haukata hondani mahezenti za hatu ngwaona maru maadui wako wanru wao wahamba Swami wabwa manegre de salon watwana woko watwana wa wo execute heni volonté mzungu ya johamba haukawo ura mzungu hata muhatu hebo ngo wanru wala wadaza wasiwu hangu harumazenti za hatu haurenda nai no wani kwa nantahara no wazi wake wahara watijofanywa sans chantage haukango ona tonton inji waona mbizinji wazifanya à l'ombre za viol za urenda nai za ufujari wakoze mbihizo nga juu tolwa haukazi fanywa expre ili wakenizo hama sulaha wajewadu warumili yayo hama mbuda wajewadu warayo hebo ngeyabo heni mwalada mujo kamiliha wanzo zenti zahe wanzo utukufu na ujamalifu na maendeleyo na mkaondo waho wanansi wahe emruwe wa adu imhu wahe makatili wende sao yensi ambao ne oksida hau ledara hau dalila jwamba dara la siasa wakora nzima la ujavano wandu wafanya esclavage wandu wafanya colonisation wandu wafanya apartheid wandu wafanya segregation raciale wandu wako hamourenda naye abo watende kwa jaro lungwa evo ngabo izo ziri wajibu haukakuno joka intellectuel pour moi haruma mimi karajali intellectuel sinde kanga una diplome izo nga sinizo pia intellectuel sinde ukahuva costume njema ngo huno mwa ministre no heni mwanadamu intellectuel wambao kwejo katwalibu na ilmu uonge lazimo ya wane ya jena utukufu ya jena ujamalifu ya jena mwedo mwema ya jena maendeleo harumwensi hai wahamba intellectuel tindeka hundu doktora tindeka hundu maîtrise tindeka hundu deux tindeka hundu licence intellectuel wo mwanadamu wo kongu jitoleo ili ilmu ya lonyo hetswani hai
upezwa macho ne hikma lumkayonro wa hensi hahe lumwendonro de maendeleyo de utukufu de sheo sha hensi hahe uwo en intellectuel shamru bokonge na doktora haunge na tijinge na maîtrise haunge na deux haunge na peu importe shalonisho emruwo boko hadaza ngene malifu yayo ngutsotsanga harumezi haka na ukatili na ufujari yo adui wa mjinga ula woure heni intellectuel wa kweli uwo yo ukubali amjokubali ukanga wanadamu wengi boko wanadamu wao hata universite kwa chato mdu hao kamjua mruja Sankara na wanadamu wengi boko wo modela a suivre harmwe Afrika watsangara ma medelo menja he Afrika wanru wao kwa kama universite kwa provera universite shakana hinru shambo hikma wakana mwenje wa imani wakana mwenje wa mwendo wakana mwenje wa watonia wakana mwenje ya mahaba ya hensi na wanansi wao iyo pour moi ce sont des intellectuels haukawa tsanga no ili batsikubalo bakufujari bakabonezi bakampulhane sheo urabaji wandu wao wakautsanga neza ngozo zisijiri ani aliswali himtashiwa pour moi c'est un intellectuel donc ebanga na mlujo zeno ngozo ntipia ya ukaya ekaye manama elhad hakanzano ne sokaya etwamaisa kabati isayangamia ngamwambio kaya ngamwelewa tishiezo yanambia shara ili ngena monga minamo ngamjokati zayo wanangunga onamo hazayo wanahengo onamo wakomori wenji wazayo wanaongo onamo yabonga botomaya haukae tomaya haino wakati valovi haino wakati respireo ngabotomaya mabadilio ngetsungu hanza rihimeri wane ngelazimuo wanazinyanga wabe akiwahimewa wane woneso kaba nunsi timjihubiyo nti tibonezi nti tindouzenga waruwa kaze legunguno buha ani wabaze mfia wakaze gunguno waoneye walemeze watomwe manani yoti siasa nti nganzo wana walona usubuti wana walona vision anu pezwa matso wana walona mahba na murwa wana bukungwa wa arme ngwaona armu neze armu hizo ti armu zotoa bali zifume wanru armu boko ngwaona imani ngoma determine wajuhanza sheo wajuhanza maendeleo na zila pia hochosholo wana wazaya hauchoshole maudu ya hensi hatu ya he aru ya laloma daya hatu ne makoko hatu ngilazimu usubuti ya rejei ngilazimu usubuti ya jarmemi raya harmwe malaho ngilazimu usubuti wa kaurejei kabati makatili wandani ya uwa bonzi wajoparo ribondea ngwajouri wapia rife ngwajouri sankada sha karina ukubali haukanga rjoni sukanga simu hatu karina ukubali warimenyele maisha ya hoa na nuwajihu yiyo ina mnabo kumrujo ulawa shango lao sujai ngolao shahidi kujambo ende wa menye shange lazima ujitole ili upange maratha ya usubuti maratha ya mendeleo maratha ya utukufu maratha ya ujamalifu shati maratha ya ubweze si maratha ya uraba maliza daula kwa maliza daula maliza ho wanansi si maratha ya wizi si maratha ya unafiki si maratha ya uhara garanzao maratha ya usubuti maratha ya maendeleo maratha ya ufanya maratha ya ujuhamru ya wane harumaze njema ya wane haruma utukufu yodi maratha ya hao wanawarangalia o maudu wa jasubuti wa rehemu baada sheri lawa yesiwaje haukaba aja wenji walawa ngabo mlawo yulazima rilawe yora mwanzara kamjanza sujo ugarjo ulawa raranzara karjanza sha eri lawaje ketsu lazimu rifama mabuhu ngelazimu rife watukufu wa jamalifu haukari funyenkode riundi yokaya heni mrunge na mshoto ngena mbaya
ngena lapeli ngena nyendo ngarilekezao haubwa nzia ya maendeleo, nzia ya utukufu, nzia ya uhuria wa ukweli, nzia ya imani, nzia ya ujanza ya ukabazima. Garanzao ukweli, garanzo mkobazima tukunapela solidarite, la verite. Garanzao nzia ya mahakama ya ukaheni joreda naye haukweli ya jijue. Tindeni jodadhulumiwa ya tuwabahanu wabadiliwa bahajanza maendeleo. Hebo ngabo garanzoro unde kumuri ya nyumeniyo. Na hoiunda ganzo mjitole wa hoa dada. Nuwazazi, nuwajomba wajuro mijini. Warensi uvashi walonuno. Warensi zenrabu numnafiki walonuzo. Waelewe ukamruha jangu viro. Garijo vira sonsipia. Sha inga joko da rabe mnyezi mungu noko hinri. Ya ukaridaza rikanzi rikaushishilezi haka. Rikanzi rikaure makotsi. Haruma wanru wari violewa wana. Haruma wanru warirendao motana mohatu. Haruma wanru walo harumo fidisifu. Haruma wanru walo no gelazimu wari subuti mrujwa hufa no mruka holo. Gelazimu malaru jomula laritiwole haukanga rivumbulwao. Haula usubuti rakanu. Hawana no wana wahe komoro. Tindo wana hodahi. Wana walwe komoro wana hopia. No tukufu no jamalifufi. Uwodo usila muvumbulwao. So sila muvumbulwao. Sino kaukansi homsiri ningo tsoswa liba hino funga tsumu. Hebo ngabo yedarasa bokobo mwezi wa tsumu. Haruma mwezi mtukufu wa Ramadhani unu. Gelazimu hedi mwanamkomori elewe. Ya ukao tukufu no jamalifu. Bombaba bomjomba bomzaze bokoko. Mluno na shahatu mlaru mwemiji. Na mrensi hoshilashe dhihaka. Na mtsange no watwani ya uje. Na mtsange no maratha ya usubuti. Maratha matukufu majamalifu ya mwenoro. Ya uunda. Ya mahkama. Ya mkovazima. Rilatse fitna. Rilatse nrabo. Rilatse dhihaka na wizi. Izo ngelazimuri wane nozije. Nuhuja ngelazimuri mjitoleo. Ketsu lazimu rijakroshe rilembele mkaba ya josi. Numkaba ya josi numkaba wa nrabo. Ukawaruma na watana na wandu wazuaji warengu wanahatu na wajuhu. Nezinti za hatu wazirede marenzi. Warede matwana mohatu. Ili watujufanyezi wanzao wadore violo wana. Ilo ushababi wa usankade. Ilo ushababi uli warumwe komor. Ushababi uwo ukeharumo levi. Ukeharumo tobi yambi. Ukeharumo upotevu. Wakati yongo wajojo wado wanika pistole. No wanika ani heni banrogo wende warende nai. Hiyo ngelazimu bomzaze unishiliao. Bombaba unishiliao. Welewe ukanga si haruma hatwar. Ni hatwari hiyo. Reilinga wena mongo unishilio. Reilinga mina monga mrongo. Awe tomage jafa. Karjushi na zibadile dira. Haukanga buona watukufu wa jamalifu walorumwe Afrika. Na mvumbuliani yao. Ngabuona watukufu wa jamalifu walorumwe mabara. Wanzao kweli. Beshe waruangwa diabolize wao ngwarendo wao kao masera. O maandui wa dunia. Kamtozi nuswami na umruja Putin. Hauka Putini womru wanzo valeur. Yanzo hifadwe mwana mrusi. Yanzo hifadwe familia kirusi. Yanzo hifadwe zemali ne maadili wa herusi. Hauke maandui wa kanza witsambaze. Wairende rushitsu wa hindu. Mwana waha haraya hambati jao kamnojo jamenye. Shahangu. Wade heni baro wafanya heni zo wafanya na mvurze bonsi watsambaze nsi hao wairende marensi wairabe warenge heni barongo ebo ngaba rujo fanya alliance yo kakaritsu toa metre rijila metre mrajine ke lazima rifanye alliance ya urihifadhi no lazima riteleri hifadhi wa hoka quelque soit subutir jokanu quelque soit l'engagement jokaniyo ngari ju tondola toma glaciere haukayanu wanruwanu wazoe ya ukaranziva la ujavanu wotsori ona masizi nyama hatezi nyama zohezone hando rahanasi zembwa zaho zozi hanala pitali njema na madoktori wema zonde zembwa na malalo mema sisi uro nama siwa ihana zinyama ebo ngabo ngelazimuri wane rijuo mlimi wa hatu risomwa hatu rijujuwe si wanadamu hindri rilanda ringara nzore ndenda wana wa hatu watutokana tabiri za maendeleo riwahe za universite za hatu rijuwe tarehi hatu rijuwe mlimi wa hatu rijuwe geografia ulanga wa hatu rijuwe shahatu chati yoja were mpoze
nizo ngazanzao sacrifice enorme nganzo hazi nganzo mjitoleyo nganzo hususan usubuti ebo ngabo tsido subuti wejirenda nayi norondwa komorina hii subuti weshelo kaba nuhuzaya ngojoju hu ngojo kana zile bwena zile ziza ngojo vira ngojo famaudo ebo ngabo ngalazimori subuti rikombo wensi hatu hakwensi hatu ngarmo twana toujours va hautwana waho watu wajomba hatu Mwenyezi Mungu wahena moka nojo mbaji wafe haukati amwambia nganzuru madoni wakazwa gungunu wasamizwe nkomio ngo oblige warirende nayi yebo ngo wanronge lazimuo quelque part une solution ya uvira ya uwabesha darua ya twanze hukanga si pre hezi ujeringa ruwa defende kati mwanajamu ya kabiliha kati mwanajamu uke hamadaika shanga tutu waswami haukaya dunia ngebadilio ne dunia ngebadilio ketso anseresha ma société inudia ya règlement de compte quand une société beaucoup ngarjo dépasse ces clivages za miraya na miji na clivage za zesiwa ronisokasiwa na wakomor rapashia jahazi ambao ndi komor kwa ngarjo fa bazima ngarjo kama ngarjo mateka bazima ngarjo ani ngarjo hanga mabazima si wandu wazima ebo ngabo ze discours za urisankada za uritsambaza ra ureda marensi ze discours zona zife kwezi ngabo tomaya ni tomaya ranzingo ni shiliyo ngamrongo ngabo tomaya ababasa lukansa rwafikiri haukakartina walezi kartina nguzo zilona imani nguzo zilona watania nguzo zilona upezo amatsomle ngasina nguzo shanguzo za uchwai za unafiki za mwe position za pia makabema haonti pia heni mrugutso no yatsoenshi kabati utukufu na ujamalivu na usubuti mrafunge tsumu ya ukabdesha unihansa emiliari yabo ntsuzitsa hakanga masholo wana no wajuhune zile bwene zile ziza hawakati wa tsatsena homfufwezitswa homkobadzima hotukufu hekomoro hotukufu hobaya hatu ni makoko hatu hotukufu amasimu na mtsala hotukufu aliswali mtashiwa kamjozia yao karna ukubali mahero hatu watukufu jamalifu hatu kachaba wakamili hawa kama malaika shaudu watukufu hatu aliswali mtashiwa mtukufu Sambi wa mtukufu Dr. Salami wa mtukufu Taki Abdul Karim wa mtukufu watukufu wa bila mwensi hatu kanokubali wadokazwa makaro werarilwa nonyaliwa Mustafa Seychek wa mtukufu karjaba hakamilia karjamba yedaika wa tukufu wa jamalifu gilazimu wandu wao wakati wajuja dunia wajuja komoria ukweli wajukaneze boulevard za hao wajukaneze likoli za hao imadzina hao ngarju ya honore haukenti tsona maidol nsi tsona watukufu wa jamalifu nguzo na mfano odunga ensio yangamia haukae ye idoli mhu wa Mungu shaba hawana jambo kuonesa mfano mwema wa mwendo wa mjitoleyo wa usubuti wandu wa usiju wa kansi wa msomo wa mfanyo wandu wa ungarju wa tukuza wandu wa kowa hazi hautokubali wakema popoti wadorubishiha daula ya kijeni ya urirenda nai rekando warabu rekando mfaransa wandu wao ngarjo haukangarjo ze dossier pia haukamiti mjinga kamjokanga myarma danger haukanga mdenose ndogo zinji wakowa na wakomori ngela zimozi juu yode mana kamtido hura ho deplace ho tambaza ze video wa jokari warambua na rumwe komori ngabo wana boko kwa tujibaze harimwaze fritini zepati wadabana kusema fiti shangela zimozi zingare yemfulwa mbema jonga wakwe yurene komori nai mwamvurize bonzi khairi na amani na tsumunjema kamjumbushona banumliyo hanyotse pia